Trump perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika imusize nkaho yambaye ubusa. Imusize mu mazi abira mu by'ukuri kuko afite ibibazo imbere mu gihugu ndetse no hanze ya Amerika. Hanze ya Amerika isi yose iri kwivovotera Amerika yuko iteje akaga isi kuko iriya ntambara yagize ingaruka ku isi yose. Hanyuma imbere mu gihugu naho harimo ibibazo bya politike, harimo ibibazo by'ubukungu, ariko cyane cyane abanyamerika benshi ntabwo bishimiye iyi ntambara kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, Donald Trump ntiyahagaze kuvuga ubwo papa yavugaga ko ibi bintu Donald Trump yakoze ari ugukurira isi akaga. Mu kwiyamamaza kwe yavugaga yuko aje ari perezida w'umunyamahoro, aje guhosha intambara ziri ku isi cyane. Ndetse mu minsi ya mbere yari yatanye no kuzilistinga avuga ati nzahera ku ya Ukraine, nyuma y'umunsi umwe nzaba nyirangije. Mbese yari yaje yigaragaje nk'umuntu uzanye amahoro ku isi. Ariko uyu munsi mu gihe gito amaze atangiye imanda ye ya kabiri, aho kuzana amahoro ku isi ahubwo yazanye ibyago, azanye inkota. Muri make yaje azanye ibyago ku isi. Mu by'ukuri rezilita z'intambara bwana mukunda biravuga ko zishobora gusiga Donald Trump yeguye. Perezida wa Amerika yeguzwe, hari inzira zigera muri ebyiri bishobora kunyuramo hashingiwe ku mategeko leta zunze ubumwe za Amerika zigenderaho. Inzira ya mbere, hanyuma rero hari impamvu ziri gushingirwaho n'iryo tsinda ry'abademokarate bari gusaba yuko perezida yakurwaho icyizere. Bari kugerageza kugaragaza ko perezida Donald Trump ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe, ari nabyo biri gutuma afata ibyemezo bitavugwaho rumwe cyangwa se ibyemezo bikomeye. Bakagenda berekana ibyemezo yagiye afata, bakerekana n'ingaruka byagize haba ku banyamerika ndetse no ku isura ya Amerika mu ruhando mpuzamahanga. Bagenda batanga ingero, bakagaragaza imyitwarire ye ku mubano wa Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Uyu munsi Amerika iri gushwana na OTAN, ndetse hari naho byageze bigaragara ko hashobora kwaduka intambara hagati mu bihugu bigize OTAN bikozwe na Amerika, cyane cyane mu gihe bashaka kwigarura ikirwa cya Greenland. Ikindi, uburyo bari basanzwe OTAN cyangwa se NATO ihuje ifite umurongo umwe ku bijyanye n'intambara ya Ukraine, ubwo Donald Trump yarageze ku butegetsi yatangiye kubivangavanga. Rimwe bakumva yumvikanye n'Uburusiya bitanyuze muri NATO, ubundi akagira ibintu ategura akavuga ati Zelensky mugomba gukora ibi n'ibi, Ukraine igomba kuduha ibi kugira ngo dukomeze kuyifasha. Ugasanga mu by'ukuri ibijyanye n'umurongo wari uriho mbere w'imikoranire mu rwego rwa NATO mu buryo bamanaging iriya ntambara ya Ukraine ku ngoma ya Trump byarahindutse. Icyo nacyo ni ikindi kintu bagaragaza. Bakavuga uburyo ibitero yagaba, ko yagabye ibitero muri Nigeria ndetse no muri Somalia byagezeyo. Ibyo bitero byose yagiye abigaba mu buryo butunguranye kandi butari mu by'ukuri buri mu murongo usanzwe wa politiki ya Amerika. Hanyuma ikindi, ibyo yakoze muri Venezuela, gutera Venezuela bagafata perezida wayo, nabyo biri mu bigaragaza mu by'ukuri ko imitekerereze ye ikemangwa. Hanyuma si n'ibyo gusa, hahise hakorwa urutonde rw'ibihugu bigomba guterwa. Nyuma ya Venezuela hagomba guterwa Cuba, nyuma ya Cuba hagaterwa Turukiya. Mu by'ukuri na mbere y'uko Irani iterwa byagaragaraga yuko ibyabaye muri Venezuela byabaye nk'ibyereka Trump yuko afite ubushobozi bwo gukora icyo ashaka mu bihugu byose bisanzwe bitabanye neza na Amerika. Bikagaragara ko mu by'ukuri atari umuntu wenda guhagarara ku bijyanye n'intambara. Donald Trump aramutse adakomwe imbere ngo abe yavanwa ku butegetsi, ashobora kuzageraho asenya Amerika, ashobora kuyinjiza mu ntambara izayisenya. Bakaba bati rero kubw'inyungu z'abanyamerika turareba uburyo duhagarika Donald Trump, kandi uburyo bwo kumuhagarika ni ukumweguza akava ku butegetsi. Ikindi bagarutseho kiri mu bimenyetso bavugaga yuko mu by'ukuri Donald Trump agaragara nkaho
atagifite imitekerereze ikwiye umuyobozi wa leta zunze ubumwe za Amerika, yego naho yakangishije Irani yuko ashobora kuyirimbura. yego Kurimbura Irani uburyo yabivugagamo, ko agomba kuyirimbura icyitwa iterambere yagezeho, ibikorwa remezo byose byaba bya gisivile byaba bya gisirikare, mbese akayirimbura ku rwego bake bashobora kuzarokoka bakwisanga bageze nko muri Stone Age, aho abantu ikiremwa muntu cyari kitaragera ku iterambere, aho kugira ngo umuntu abone ibikoresho akoresha byasabaga gucunga amabuye, kugira ngo babone umuriro basabaga gukomanya amabuye kugira ngo atange ibishashi babikomere umuriro. Urumva kugira ngo ufate igihugu kigeze ku rwego rwa Irani n'iterambere ifite, ukirimbure ku rwego gisubiza muri iyo Stone Age, muri make byari jenoside. yego Ategura gukora jenoside y'igihugu akoresheje ingabo za Amerika. Bigaragara yuko mu by'ukuri gushoza Amerika mu byaha by'intambara bishobora kugera ku rwego rwa jenoside ni icyaha babona ko gikomeye cyane, ku buryo biramutse bidakumiriwe bishobora kugeza Amerika ahantu habi cyane. Shuti bakunzi b'Umushinga TV, muraho neza. Turabashuhuje aho muri hose, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Turabashimira uburyo ki mukomeze gukurikira ibiganiro byacu tubaha buri munsi, mugakora share, mugakora subscribe, mugakora like, mukaduha na comment. Twarabashimiye cyane kandi mwarakoze. Nitwa Ntakirutimana Vincent, mu kiganiro cy'uyu munsi ndi kumwe na mugenzi wanjye Ndamukunda Jean Pierre. Murakoze cyane, ndamukunda. Turagushimiye ko uyu munsi twongeye gukorana ikiganiro. Murakoze cyane, nkuko abakunzi bacu bamaze kwimenyera, tuba duhari ku bwabo. Yego, dufite amakuru y'ibivugwa dushaka kubagezaho, tukabakorera ubusesenguzi butandukanye, kugira ngo umuntu wese ukurikira Umushinga TV ajye amenya amakuru y'ibivugwa. Bwana Ndamukunda, amakuru y'uyu munsi turibanda n'ubundi kuri Irani na Amerika na Israel. Turagaruka cyane ku bivugwa hagati ya Amerika, Irani na Israel, ariko by'umwihariko noneho turareba ingaruka bifite muri politike y'imbere mu gihugu, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri Bwana Ndamukunda, iyi ntambara ya Irani yagabweho na Israel na Amerika, Trump perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imusize ntaho yambaye ubusa. Imusize mu mazi abira mu by'ukuri, kuko afite ibibazo imbere mu gihugu ndetse no hanze ya Amerika. Hanze ya Amerika isi yose iri kwivovotera Amerika yuko iteje akaga isi, kuko iriya ntambara yagize ingaruka ku isi yose. Hanyuma imbere mu gihugu naho harimo ibibazo bya politike, harimo ibibazo by'ubukungu, ariko cyane cyane abanyamerika benshi ntabwo bishimiye iyi ntambara, kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, ntabwo babona impamvu yayo naho ihuriye n'inyungu za Amerika. Impamvu ya kabiri, ni ibihombo bikomeye cyane iyi ntambara iri guteza Amerika. Twakongeraho n'impamvu ya gatatu y'uburyo isura y'abanyamerika yahindanye mu maso y'isi kubera iyi ntambara. Ibi byose rero biri gutuma Donald Trump muri minsi atorohewe. Ubivuze neza ko abanyamerika batishimiye bimwe mu myanzuro Donald Trump yagiye afata cyangwa afatira igihugu cya Amerika, mu buryo bateyemo Irani. Ni mu buryo Trump nka perezida yari afite uburenganzira, ariko ku ntambara igomba guhita irangira vuba. Kuba rero yaratinze byagaragaje ikibazo gikomeye ku baturage ba Amerika, ndetse bizana ingaruka nyinshi kuri NATO ndetse na Amerika mu buhangange yari ifite. Mu by'ukuri rero abakurikiye Umushinga TV, Donald Trump ntiyahagaze kuvuga ubwo papa yavugaga ko ibi bintu Donald Trump yakoze ari ugukururira isi akaga ndetse ari ukukururira ikiremwa muntu, ariko Donald Trump ahita avuga ko iki kintu arimo avuga yibuke ko aribo bamushyizeho kuri uriya mwanya ariho. Bwana Ndamukunda, abaperezida babanjirije
Trump ntabwo bigeze bagaragaza ubushake bwo gutera Iran, kandi hari ibindi bihugu bagiye batera, ariko Trump mu kujya kwiyambika ubusa yateye Iran. Mpere kuri icyo warukomojeho, aho mu by'ukuri habayeho guterana amagambo hagati ya papa umushumba mukuru wa kiliziya gatolika ku isi unafite inkomoko muri Amerika, ndetse na perezida Donald Trump. Mu by'ukuri papa yagaragaje yuko ahangayikishijwe bikomeye n'intambara yo muri Iran, ndetse asaba yuko habaho ubwumvikane intambara ikarangira. Ariko uburyo mu by'ukuri iyo statement yakoze ntabwo yakiriwe neza na Donald Trump, amuvugaho amagambo mu by'ukuri atari meza, bikaza rero binaganisha n'ubundi mu byo twenda kuganiraho muri uyu mwanya, aho abanyamerika mu by'ukuri batishimiye iby'iyi ntambara mu nzego zitandukanye, bitewe n'ingaruka iyi ntambara yagiye igira cyangwa se ishobora kugira. Wenda ugarutse ku kuba ababanjirije Trump batarateye Iran, twibutse ko Trump ajya ku butegetsi mu kwiyamamaza kwe yavugaga yuko aje ari perezida w'umunyamahoro, aje guhosha intambara ziri ku isi cyane. Ndetse mu minsi ya mbere yari yatangiye no kuzilistinga, avuga ati nzahera ku ya Ukraine, nyuma y'umunsi umwe nzaba nyirangije. Mbese yari yaje yigaragaje nk'umuntu uzanye amahoro ku isi. Ariko uyu munsi mu gihe gito amaze atangiye imanda ye ya kabiri, aho kuzana amahoro ku isi ahubwo yazanye ibyago, azanye inkota. Muri make yaje azanye ibyago ku isi bitandukanye n'ibyo yari yasezeranije abanyamerika ndetse n'isi yose, kuko buri isi yose ibikurikiranira hafi ibibera muri Amerika, cyane cyane ibijyanye n'ugiye kuyobora Amerika, kuko abazagira ijambo ku isi yose. Rero byaratunguranye kandi ntibyashimisha abanyamerika, baba bamutoye n'abataramutoye, kubera ko uwari witezwe nk'umuperezida w'umunyamahoro uzazana amahoro ku isi, ahubwo yazanye ibyago, azana inkota, azana inzara, azana krize zikomeye kandi zigera ku kiremwamuntu aho kiri hose. Mu by'ukuri rezilita z'intambara bwana Mukunda biravuga ko zishobora gusiga Donald Trump yeguye. Biravugwa kuko nyuma y'uko tunguranye nk'uko twe tumaze kubivuga, abanyamerika ntibabona ibyo bari biteze kuri we, hatangiye ibibazo bya politiki. Tukibutsa abadukurikiye yuko Donald Trump yagiye ku butegetsi ari umukandida w'ishyaka ry'abarepublican, rikaba ari n'ishyaka rifite ubwiganze mu nteko. Rero ni ishyaka rihora rihanganye cyane n'abademokrate, ni naryo bari basimburanye ku butegetsi. Rero nyuma y'uko Donald Trump ageze ku butegetsi, abademokrate birumvikana ntibari bishimiye nyine gutsindwa mu matora, ariko baramutuje arabayobora. Rero nyuma yo kubona imyitwarire ye muri iyi manda ye, bageze aho babona ko bibarenze, noneho batangira gusaba ibisobanuro ku byemezo bimwe na bimwe babinyujije mu nteko. Nubwo badafite wenda ubwiganze mu nteko, ariko bayirimo ku buryo bashobora kugira ibyo basaba yuko byasuzumwa. Kimwe rero mu bintu byabanje gutera impaka mu nteko gifitanye isano n'intambara ya Iran, kubera ko mu by'ukuri intambara ya Iran yatangijwe bitaciye muri kongere ya Amerika kugira ngo ibyemeze. Bikagaragara ko mu by'ukuri Donald Trump yayitangije yayise nka special operation, ishobora gukorwa ku bw'inyungu z'umutekano wa Amerika. Izo rero special operations ziba ziri mu bubasha bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko intambara yaguye ishojwe ku gihugu izamara igihe kirekire, igatwara ingengo y'imari ndende, ikaba ari intambara yo ku rwego nk'urwo iyi ngiyi igezeho, ntabwo biba bikiri mu bubasha bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, biba bisaba yuko ayitangiza amaze kubiherwa uburenganzira na Kongere. Rero ubushize twigeze kubisobanura mu biganiro byacu
ko kimwe mu byatunguranye ni ubukana iyi ntambara yagize cyangwa se urwego uburemere yagize byarenze ibyateganywaga mu gihe bayiteguraga. Yateguwe nka special operation ishobora kuba yakwemezwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bidaciye muri kongere, ariko nyuma iza kugera ku rwego rw'intambara ishojwe ku gihugu, kandi intambara izafata igihe kirekire, biba birenze mu by'ukuri urwego rw'ububasha perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba afite mu gutangiza intambara. Ibyo rero nicyo kintu cya mbere cyabayeho, barimo basaba gusobanura muri White House bati ni gute mutangiza intambara yo kuri uru rwego mutahawe uburenganzira na kongere. Iyo rero ni ikibazo cya mbere cyazamutse gishobora kuganisha muri icyo wari uvuze cyo kweguzwa kwa perezida wa repubulika cyangwa se kwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero wenda kugira ngo abadukurikiye babisobanure, perezida wa Amerika yeguzwe, hari inzira zigera muri ebyiri bishobora kunyuramo hashingiwe ku mategeko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenderaho. Inzira ya mbere ni ukuba yakurwaho icyizere n'abagize kongere ya Amerika ikigero cya 2/3. Kuvuga ngo niba bigaragaye yuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari mu nshingano ze neza cyangwa se atari kuyobora abanyamerika neza nk'uko babyifuza, 2/3 by'abagize kongere bagatora bemeza ko akurwaho icyizere, ni inzira imwe ishobora kweguza perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inzira ya kabiri ni mu gihe visi perezida ndetse n'abaminisitiri 1/2 cyabo batoye bemeza yuko babona perezida atagifite ubushobozi bwo kuyobora Amerika, babyita 25e memorandum. Nabwo ni indi nzira ishobora gutuma perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurwaho icyizere, bikozwe na kabineti ye, 2/3 cy'abaminisitiri hiyongereho visi perezida. Iyo bashoboye kugaragaza yuko perezida atagifite ubushobozi bwo kuyobora Amerika, icyo gihe akurwaho icyizere. Hanyuma rero hari impamvu ziri gushingirwaho n'iryo tsinda ry'abademokarate bari gusaba yuko perezida yakurwaho icyizere. Bari kugerageza kugaragaza ko perezida Donald Trump ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe, ari nabyo biri gutuma afata ibyemezo bitavugwaho rumwe cyangwa se ibyemezo bikomeye. Bakagenda berekana ibyemezo yagiye afata, bakerekana n'ingaruka byagize haba ku banyamerika ndetse no ku isura ya Amerika mu ruhando mpuzamahanga. Bagenda batanga ingero, bakagaragaza imyitwarire ye ku mubano wa Amerika n'abafatanyabikorwa bayo. Uyu munsi Amerika iri gushwana na OTAN, ndetse hari naho byageze bigaragara ko hashobora kwaduka intambara hagati mu bihugu bigize OTAN bikozwe na Amerika, cyane cyane mu gihe bashaka kwigarura ikirwa cya Greenland. Ikindi, uburyo bari basanzwe OTAN cyangwa se NATO ihuje ifite umurongo umwe ku bijyanye n'intambara ya Ukraine, ubwo Donald Trump yarageze ku butegetsi yatangiye kubivangavanga. Rimwe bakumva yumvikanye n'Uburusiya bitanyuze muri NATO, ubundi akagira ibintu ategura akavuga ati Zelensky mugomba gukora ibi n'ibi, Ukraine igomba kuduha ibi kugira ngo dukomeze kuyifasha. Ugasanga mu by'ukuri ibijyanye n'umurongo wari uriho mbere w'imikoranire mu rwego rwa NATO mu buryo bamanaging iriya ntambara ya Ukraine ku ngoma ya Trump byarahindutse. Icyo nacyo ni ikindi kintu bagaragaza. Bakavuga uburyo ibitero yagaba, ko yagabye ibitero muri Nigeria ndetse no muri Somalia byagezeyo. Ibyo bitero byose yagiye abigaba mu buryo butunguranye kandi butari mu by'ukuri buri mu murongo usanzwe wa politiki ya Amerika. Hanyuma ikindi, ibyo yakoze muri Venezuela, gutera Venezuela bagafata perezida wayo, nabyo biri mu bigaragaza mu by'ukuri ko imitekerereze ye ikemangwa. Hanyuma si n'ibyo gusa, hahise hakorwa urutonde rw'ibihugu bigomba guterwa. Nyuma ya Venezuela hagomba guterwa Cuba, nyuma ya Cuba hagaterwa Turukiya. Mu by'ukuri na mbere yuko Irani iterwa, byagaragaraga yuko ibyabaye muri Venezuela byabaye nk'ibyereka Trump yuko afite ubushobozi bwo gukora icyo ashaka mu bihugu byose bisanzwe bitabanye neza na Amerika. Bikagaragara ko mu by'ukuri atari umuntu wenda guhagarara
ku bijyanye n'intambara, kuko nyuma ya Venezuela wenda iki yihutiye gushoza intambara kuri Iran, nayo twari twikomejeho mu kanya, ayishoza mu buryo butavugwaho rumwe, kandi mu by'ukuri irimo irateza ibibazo haba muri Amerika ndetse no hanze yayo. Ariko bikagaragara ko atari aho gusa, ko bavuga ati na Cuba tuzajyayo dukoreho ubutegetsi, ndetse no muri Turukiya ni ikinyamuryango cya OTAN. N'ubu ibyo byose bakabona ko Donald Trump aramutse adakomwe imbere ngo abe yavanwa ku butegetsi, ashobora kuzageraho asenya Amerika, ashobora kuyinjiza mu ntambara izayisenya. Bakaba bati rero kubw'inyungu z'abanyamerika turareba uburyo duhagarika Donald Trump, kandi uburyo bwo kumuhagarika ni ukumweguza akava ku butegetsi. Imbogamizi rero irimo ishobora gutuma kumweguza bigorana, nayo nyikomejeho mu kanya, ni uko kugeza uyu munsi aba Republican aribo bafite ubwiganze muri Kongere. Bikaba rero imbogamizi ikomeye, ariko nayo ni imbogamizi itazaramba, kuko ubu abanyamerika barenda kwinjira mu cyo bita mid-term election, aho hagiye kubaho amatora agamije kuvugurura inteko Kongere ya Amerika, aho kubera ayo makosa yakozwe n'aba Republican byitezwe yuko abademokrate bashobora kugira ubwiganze muri Kongere. Baramutse babonye ubwiganze, step yakurikiraho yaba ari iyo kuganira no ku bijyanye no kweguza Donald Trump, kuko baba bafite ububasha. Niyo mpamvu rero tukwiye kubitega amaso. Icyo twashaka ni ukumenyesha abakunzi b'Umushinga TV ko imwe mu ngaruka y'intambara Amerika irimo na Iran nuko bishobora kugira ingaruka mu miyoborere ya Amerika no kuri Donald Trump, akaba ashobora kweguzwa agakurwa ku buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kumukumira cyangwa se kumukoma imbere, kugira ngo adakomeza kwagura intambara ikaba yarenga Iran akadukira n'ibindi bihugu. Ikindi bagarutseho kiri mu bimenyetso, bavugaga yuko mu by'ukuri Donald Trump agaragara nk'aho atagifite imitekerereze ikwiye umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho yakangishije Iran yuko ashobora kuyirimbura. Kurimbura Iran, uburyo yabivugagamo ko agomba kuyirimbura, icyitwa iterambere yagezeho, ibikorwa remezo byose bya gisivile bya gisirikare, mbese akayirimbura ku rwego bake bashobora kuzarokoka, bakwisanga bageze nko muri Stone Age, aho abantu ikiremwa muntu cyari kitaragera ku iterambere, aho kugira ngo umuntu abone ibikoresho akoresha byasabaga guconga amabuye, kugira ngo abone umuriro basabaga gukomanya amabuye kugira ngo atange ibishashi babikomeraho umuriro. Urumva kugira ngo ufate igihugu kigeze ku rwego rwa Iran n'iterambere ifite, ukirimbure ku rwego gisubiza muri iyo Stone Age, muri make byari jenoside. Noneho rero bakavuga bati ni gute perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategura gukora jenoside y'igihugu akoresheje ingabo za Amerika. Bigaragara yuko mu by'ukuri gushoza Amerika mu byaha by'intambara bishobora kugera ku rwego rwa jenoside, ni icyaha babona ko gikomeye cyane, ku buryo biramutse bidakumiriwe bishobora kugeza Amerika ahantu habi cyane, kandi bikambika isura mbi, bikaba byanayigiraho ingaruka. Ibi bintu bikomeje gutya, iyi myitwarire ya Trump ishobora kuzageraho irakaza abandi batuye isi, imbaraga zindi zikaba zakwishyirira hamwe kurwanya Amerika. Tukazabona Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu bisigaye, ibi byose biri kugirwaho ingaruka n'ibikorwa bya Trump, bikaba bishobora kwikira hamwe, bikaba byaba indi force ikomeye yahangana na Amerika kandi ikayirimbura. Bakavuga bati rero tutagize icyo dukora kugira ngo duhagarike Donald Trump, ashobora guteza akaga kageza no kurimburuza Amerika hatagize igikorwa. Bwana Mukunda, urakoze cyane kandi dushimiye n'abari badukurikiye. Iki kibazo kiragaragaza ko uyu perezida Donald Trump icyo azira, cyangwa se aramutse yegujwe, yaba atarashishoje mu bikorwa cyangwa se muri gahunda yafashe yo gutera Iran. Igikurikiyeho, niba turibuka ko iyi operasiyo yemerewe, ni operasiyo yo gukora mu gihe gitoya, atari kubafashe intambara ya Iran
yafashe igihe kinini cyane. Urugero hari operasiyo abademokarate bakoze bayobowe na Obama yo gufata Saddam Hussein. Saddam Hussein yafashwe mu gihe ntabwo ari kubwa Obama. Eh, Saddam Hussein mu ntambara yo mu kigo cya Persia eh, iyo ni iya kera cyane. iyo Obama yakoze ni iyihe? Obama iyo yakoze niyo kwica Osama bin Laden. Osama bin Laden urakoze cyane. Iyi rero operasiyo yakoze iyo yabonye kwita irangira, yahise irangira. Ubu rero impamvu nyine kuba atarashishoje iki rwose cyaba ari ikibazo gikomeye kandi cyaba ari ikibazo kirimo kigwira Amerika. Byagiye binavugwa cyane yuko muri ibi byemezo ari gufata yagiye ashwana kenshi n'abajyanama be cyane cyane mu by'umutekano mu bya gisirikare ku buryo byinshi yagiye abifata nk'umwanzuro mu by'ukuri ahatiye abanyamerika kubijyamo, ariko abajyanama be benshi mu bijyanye n'umutekano batabyemeranwaho ku buryo byagiye bimenyekana ngo igikorwa iki n'iki cyakozwe, ariko raporo z'ubutasi ndetse n'iz'abajyanama be bagaragazaga impungenge, banamugiraga inama y'uko atabikora, ntazishingireho ngo areke gutera. Turabashimiye abakurikiye Umushinga TV, mukomeze gukora share, mukore like, subscribe ndetse na comment, dukomeze kubagezaho ibiganiro byiza kandi bicukumbuye naho utaha. Murakoze cyane.